حضرت عباس بن جوانا بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لما قلق المؤلن الحق بالحق وبالقاسم مصطفى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العلي العظيم ومحمد وآل محمد صلى الله عظمت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یا حسن حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران سید شہداء ماتم داران خیر النساء پروردگار عالمین کریم سمجھے عبادت قبول آمین پروردگار عالمین مبدل مسکن کا مسئلہ سوائے کرمی سید شہداء آمین اسنش روزن روزی جنابی فاطمہ زہرا آمین خدایا سونی وطن سونی نال سونی فریاد سونی نظر و نیاز عبادنا و قربت سید شہداء آمین خدایا وسیلچی کھانے نبوت کھانے امامت پرتن سید مومنین سن خان کر دین و دنیا آباد آمین من مومنین خان کر دین و دنیا آباد آمین خدایا گام یہ علاقہ یہ گام مومنین یہ کرو دین و دنیا آباد آمین خدایا صاحب کار کر کاغذ کر آمین صاحب تجارت کر تجارت کر آمین خدایا رزق حلال کر زیادہ آمین اولاد صالح کر زیادہ آمین خدایا وسیلچی بیماری کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کلو
گامس مز علاقس مز یپر امیر المومنین سن روزدار اگر تمن مز مریض یا مریض دار واریاہ مومنین تم دعا کورمت خدایا بواسطے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا یہ ساتھ مز کر تمن شفائی کامل عطا صحت کامل عطا خدایا وسیل پتر مول جناب امیر المومنین پتر مول جناب سرکار سید الشہداء پتر مول جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا پرت پتر مولس پتر ماجہ تھا اولاد صالحہ خدایا یمن سے نعمت عطا چھ کرمس خدایا بحقی جناب رباب سلام علیہا یہ شبس میں یہ ذات پس کرتن اولاد صالحہ خدایا بحقی علی اکبر علیہ السلام سانی قوم ہر کانٛہہ جوان علیہ چیزن ازہر بلا حاضرین جوان تھا وہ ازہر بلا خدایا واریاہ طالب علم چھ اجتماع سے دعا واریاہ طالب علم چھ امتحان دیتمت یا چھ امتحان دیوان خدایا وسیل چھ باب العلم جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کا پنس مقصد پنس امتحان کامیاب خدایا بحق جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سانن ماجن بینن کورن کر شرم و حیا عطا کر با کنیزانی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا محشور ظلم ظالم کر دفع شیعت ظلم ظالم کر دفع زادری ظلم ظالم کر دفع خدایا بالخصوص ایران عراق شام لبنان فلسطین یمن یپر مظلوم ظلم سنچان بیاکہ مظلومی کر بلا خدای ہم ظلم ظالم کر خدای حامیان دین حامیان انقلاب بالخصوص علمدار انقلاب حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی و سید علی سیستانی باقی مرجع وزام تم مجاہدین یم وزت اسلام از بکار شوان نمن مومنین انسان خدای بحق جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام روز بروز کرمت عزت و آبرو عطا روز بروز کرمت نصرت و فتح و کامیابی عطا ایسی حاجات استطاع روا محمد و آل محمد صلی اللہ عزیزان گرامی پاک پروردگار عالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماوا تمام بتحقیق اگر کامیاب چھ مومن انسان خداوند کریم ونان بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون ام سات عربی گرامر لحاظ قد کن چیز پہ ات پاک پروردگار عالمین واریاہ زور دت بیان کران خداوند کریم ونان بتحقیق کامیاب اگر دنیا میں سہ اس مومن گوڑ انسان بنان مسلمان پت مسلمان پت بنان انسان مومن آخری سٹیج انسان سے زندگی مومن فرماوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مومن سے صفات بیان کرو المؤمن مرۃ المؤمن مومن مومن سن شیشہ اگر اس شیشس پہ نظر کرو شیشس مجھ تی اتھی اس یور کت تو اگر اس مومنس کن نظر کرو نا اس مجھ تی اتھی یمس مومن سندس دلس مز یمس مومن سندس دلس مز خداوند کریمن قرآن مجیدس مز اخ سورہ کرمس نازل یتھ ناو چھ سورہ مبارکہ مومنون گۄڈنِچ 8 یا 9 آیت اگر نمن جوانن ام خود زیادہ تفسیر آسہِ ضرورت اگر یہ وچھن مومن سے صفات یم 8 9 آیت یم قرآن مجیدس مجھ ہے سورہ مبارکہ مومنون ات مز کرو تھی ترجمہ کم صفات امس مومن مومن کس امس مومنس مز کم خصوصیت گژھان آسن یہ مومن کمہ درجک انسان گژھِ آسن یہ مومن کمہ قسمک انسان گژھِ آسن لہذا کینٛہہ جملہٕ کر بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض گۄڈٕ گژھِ ونان یُس یہِ مومن چھُ آسان مومن چھُ خۄدایس پٮ۪ٹھ توکل کران توکل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کران اگر تو یہ توکل آسہِ نا یہ چھُ یہِ توکل کتھ چھِ ونان دپان یہِ توکلٕچ بہتریٖن مثال چھِ جانور کم جانور
یم شامن پن پن عالم تو پن پن دوستن مز واپس کس جانور تھی وچمت یل پنس ات آشیانس مز ٲلِس مز واپس کمس جانور سندس ٲسس مز دان کس جانور دان ہیتھ امس جانورس پائی یم خدائن میں آز سوز سہ سوز مے یم خدائن بہ آز یہ میون رازق رزق دن وول یل بہ ام آز سیر کورس یہ کر مے صبح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کران ساری کھت بہترین توکل جانور یہ توکل یم سات وچان یہ درامت لفظ وکیل خدا بچین کنس آسان کر کیس یہ کم سچ لڑنا کیس یہ کران تمام کے امس حوالہ یم کیس ذمہ دار گو امس یہ توکل درامت امک وکیل یہ وکیل درامت امک توکل اگر وچو گو یہ تمام کے چیز حوالہ کران امس وکیلس اتھے کن کرتا ہے خود زیادہ پن تمام زندگی کا حوالہ جناب پروردگار ہے یم سات اک بڑ بار عارف بیان کران تو یہ گھر سے نیران 3 لٹ گژھِ پرن بسم اللہ توکلت علی اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پتہ گژھِ پرن 3 لٹ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تمام کیا گژھِ حوالہ کرن جناب پروردگار توکل چھ زمیندار آز یم سات زمیندار زمینداری کران یہ پن زمین تیار کران ام پتہ کیا کران پتہ یہ بیول یا باقی چیز ووان زمین گو ام سن ذمہ داری آسان یہ بیول یہ باقی چیز فصل زمین حوالہ باقی کم سن کام جناب پروردگار ہے خدا مند کریم توے ونان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مومن یس آسہ مومن سن گۄڈنِچ خاصلت یہ خدا مند کریم پہ توکل کران یہ خدا مند کریم پہ توکل کران توکل یعنی مومن چھ گۄڈٕ تمام کینٛہہ زٲنِتھ پنُن بروس کران جناب پروردگار یہ تمام کینٛہہ حوالہ کران جناب پروردگار توے ونان امیر المومنین گۄڈنِچ خاصلت یۄس أمِس مومنس چھِ آسان یہِ چھُ توکل کران خدایس دوٚیِم خاصلت کیٛاہ چھِ أمِس مومنس یہِ چھُ نماز ہُنٛد پابنٛد آسان نماز ہُنٛد پابنٛد کٕہٕنۍ مومن ہیٚکہِ نہٕ تتھ درجس وٲتِتھ ییٖتِس کالس نہٕ یہِ نماز اول وقت برپا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جائے فرماوان دپان اگر انسان یژھان آسان میون دعا گژھِ قبول گژھُن میٲنِس دعاس گژھِ خدا وندی کریم استجابت کرُن مولا امیر المومنین فرماوان اگر انسان اول وقت نماز پرِ پتہٕ اگر دعا کرِ خدا وندی کریم چھُ أمِس انسان سُنٛد دعا قبول مومن انسان چھُ نماز ہُنٛد پابنٛد آسان مومنس چھُنہٕ نماز ورٲے قرار یِوان سوال مومن انسانس ییٚلہِ نماز چھِ تاخیر گژھان یعنی وقتس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ پران أمِس چھُ باسان پنُن دل پننِس یتھ دلس پٮ۪ٹھ اکھ بار یہ بار کیا چھُ أمِس باسان یہ بار کیا چھُ باسان یہ بار چھُ أمِس توے باسان یہ چھُ ونان مےٚ چھِ عظیٖم کٲم دِژ مےٚ وُنہِ انجام امہِ چیٖز یُس أمۍ سُنٛد یہِ روح چھُ آسان أمۍ سُنٛد یہِ ضمیٖر یُس آسان چھُ مولا فرماوان یہِ چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ ژھرٛٹ کران یہ چھُ آسان زبردست تلازمس منٛز أمۍ سُنٛد یہ روح چھُ تیٚلہِ قرار ہٮ۪وان ییٚلہِ انسان نماز چھُ برپا فرماوان ییٚلہِ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلامس ییٚمہِ دُنیا نیرنُک وقت گوٚو امام وصیت کران امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماوان تمس انسانس کرنہٕ بہٕ پگاہ شفاعت کِہیٖنۍ تمس انسانس آسہِ نہٕ سون شفاعت یُس نمازِ منٛز سُستی کرِ کٲہلی کرِ یُس نماز صبح زانہِ یبنہ رسول اللہ نماز صبح زانُن مطلب کیا گوٚو امام فرماوان نماز
نماز صبح مطلب زانن گو یہ گوڑ کرے دنیاچ کام پتہ پرے گوڑ دی دنیاچ کامہ اہمیت پتہ دی امیر المومنین ونان دپان مومن چھ یوت آسان مومن چھ تمام کامہ گوڑ احترام گوڑ چھ نماز حضرت آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماوان دپان اگر تھی اول وقت پڑھو نا نماز اول وقت اتھ بیاکھ درجہ أمس انسانس اتھ بیاکھ فضیلت بڑ عرفا بڑ علماء بیان کران دپان اول وقت نماز آسان پڑھمژ امہ وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج نماز پڑھنا گو یہ سانس نماز سن نماز یہ ناقص نماز یہ خدا ولی کریم قبول کران ببرکت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ بی فرماؤ یہ ہوئی حضرت آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ دپان نماز مثل لیوم دپان جوانن کرو گزارش لیوم کیا ونان لیوم ییٚلہِ باز أسۍ لیوم چھِنا اَنان یُتھُے تازٕ چھُ آسان یہِ لیوم اَتھ چھُ آسان الگٕے مَزٕ الگٕے تراوت الگٕے لُطُف پتہٕ ییٚلہِ اَتھ لیٚمبِس چھُنا گژھان اوٚڑ گٲنٛٹہٕ 2 گٲنٛٹہٕ ڈۄڈ گٲنٛٹہٕ یوٗتاہ یوٗتاہ اَتھ وقت چھُنا گژھان تیوٗتاہ چھُ یہِ لیوم کیٛاہ تیوٗتاہ چھُ اَتھ مَزٕ تُہۍ وٕچھِو پننہِ جایہِ کٔرۍزیو تُہۍ خیال یُتھُے آزان ہُنٛد ٹایم چھُنا واتان یُتھُے آزان چھُنا پران امہ ساتہٕ چھُ أمِس اِنسانس الگٕے جوش آسان نماز پرنُک الگٕے جوش آسان یُتھُے پتہٕ یہِ چھُنا دپان وَلہٕ بہٕ پرٕ پتہٕ پہم بس یہوے چھِ دِوان پننِس پتہٕ دھوکہٕ یُس أمۍ ووٚن بہٕ پرٕ پتہٕ پہم یہِ پتہٕ پہم کیٛاہ چھُ أمِس کران وَلہٕ بہٕ پرٕ پتہٕ پتہٕ چھُ یہِ تیٖتِس کالس پراران ییٖتِس کالس دۄہ چھُ آسان تیار لوسنس پتہٕ چھُ کُنہِ ٹیوٚٹ نِوان پران چھُ حضرت آیت اللہ بہجت فرماے یہِ چھِ نماز پتہٕ امہِ لیٚمبہِ پٲٹھۍ أمِس اِنسانس باسان واریاہ مُشکل واریاہ کیٛاہتام چھِ یہِ نماز اگر اول وقت پرِ أمِس چھُ اتھ نمازِ لطف یِوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چھِ فرماوان مومن سٕنٛز خصلت چھِ یِہوٚے یہِ چھُ اول وقت نماز پران اول وقت نماز پران دپان اکھ ٹنٛگا ٲس چلیمٕژ اتھ تیز موبایلس پٮ۪ٹھ نماز چھِ افضل کِنہٕ عزادٲری چھِ افضل نماز چھا بہتر کِنہٕ گۄڈنیٚتھ گوٚژھ نہٕ یہِ امیر المومنین سٕنٛدِس شیٖش سٕنٛدِس ذہنس منٛز یہِ سوالٕے یوت نماز چھا افضل کِنہٕ عزادٲری چھِ افضل امیُک مطلب کیٛاہ اوس امیُک مطلب اوس وۄنۍ اگر ہسا أسۍ وَنو نہ نماز چھِ افضل دپان اَتھ چھِنہٕ عزادٲری کرنٕچ ضروٗرت اگر أسۍ وَنو نہ عزادٲری چھِ افضل تیٚلہِ دپان وَلہٕ بہٕ اگر نماز صبح قضا گژھِ تہٕ پرواے چھُنہٕ مگر دپان نہ نماز چھِ بر وقت عزادٲری چھِ ہر وقت عزادٲری چھِ سُہ اکھ ذٔریعہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ تہِ وقتس پٮ۪ٹھ مگر نماز ہیٚکہِ نہٕ وقتہٕ علاوٕ اِنسان پٔرِتھ توے ونان بٔڑۍ بٔڑۍ علما بیان کران دپان یِم چھِ أکِس اِنسانس اگر اِنسان یژھان آسان بہٕ گژھٕ أکِس کمالس واتُن بہٕ گژھٕ پرواز کرُن بہٕ گژھٕ عروٗجس واتُن عروٗج چھِ تیٚلہِ اِنسان آسان تیٚلہِ چھِ جانور بُڈو کران ییٚلہِ أمِس نہٕ دُشوے پار سلامت آسان یِم دُشوے پار ییٚلہِ أمِس بحال آسان دپان یہِ عزادٲری تہٕ نماز چھِ مثل یِمے زٕ پار اگر ژٕ یژھان چھُکھ نا بُڈو کرُن پرواز کرُن کمالس واتُن یِم دُشوے چیٖز گژھن ژےٚ منٛز یِم ٲسۍ سٲنۍ بُزرگ ونان بُزرگ ٲسۍ ونان دوٚپُن یہِ نماز روزٕ یِم عبادت یہِ چھِ بنان بانہٕ اکھ یہِ چھِ بنان مگر کُس بانہٕ یُس ترامہٕ بانٕچ مثال ٲسۍ دِوان مگر ترامہٕ بانس چھنہٕ تیٖتِس کالس کٕہٕنۍ تہِ قدر آسان ییٖتِس کالس اتھ کلاے چھِ پتہٕ یُتھُے اتھ کلاے چھِ نا گژھان پتہٕ چھُ یِوان لُطف اتھ منٛز غذا دپان یہِ تمام یہِ عبادت چھِ یِہوے بانہٕ بنان مگر ییٚلہِ ژٕ عزادٲری چھُکھ نا کران یہِ عزادٲری چھِ تمام عبادت سۄے سۄ کلاے پتہٕ چھِ اتھ یہِ چمکاوان توے ونان امیر المومنین دوٚیِم صفت أمِس مومنس مومن چھُ اول وقت نماز برپا کران اول وقت چھُ مومن نماز برپا کران ترٛیٚیِم یہِ جملہٕ فرماو مولا امیر المومنین دپان مومن چھُنہٕ بے ہُد کلام کران سوال چھُ مومن سٕنٛز زیٚیہِ نیرِ بے ہُد کلام
بیہود کلام بیہود کلام کیا گو یہ معنی آسے یہ مقصد کیا کلام کرنا کیا کلام کرنا امام سجاد علیہ السلام فرماوان کتاب آپ رسالت الحقوق آتمس تمام نمن آزمان حقوقات بیان کرن امام سجاد علیہ السلام آتمس امی زبان ہندی حقوقات بیان کرن یہ زبان کوتا یا اگر اس وچھو یہ تمام امس انسان سن اعضاء مز بہترین اعضاء اگر ات رچ یہ کرنا یہ تمام درندوں کو خطرناک ترین درند یہ زبان امام سجاد علیہ السلام ات زبان ونان پرت خطاب کران ات زبان امام ات ونان یہ تت کام کرک یہ چانہ زندگی چانہ کچھ دہان تیت کلام نیری یم سۭتۍ انسان خدا دی نجات رسوا یم سۭتۍ انسان بے عزت گژھان مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماوان انسان چھپیومت اکھ خزان ام سٕنٛز پہچان چھنہٕ کٲنٛسے مگر مولا امیر المومنین فرماوان ام سٕنٛز پہچان چھِ تیٚلہِ گژھان ییٚلہِ کلام چھُ کران ییٚلہِ انسان کلام چھُنہ کران ییٚلہِ انسان کتھ چھُنہ کران أتی چھُ تران فکرِ أمِس منٛز کُس جوہر چھُ أمِس منٛز کُس سودا چھُ أمِس منٛز کُم سودا چھُ آیا چھا سون کلام کہ یہ سرکار کرنا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تات زمانس مز ونان دپان یہ مومن یہ بیہود کلام کران اگر اس زمانس سۭتۍ رِلیٹ کرو مولا سُنٛد کلام تمیُک مطلب سون جوان ہیٚکہِ آز بیہود مسیج فارورڈ کٔرِتھ سون جوان ہیٚکہِ آز بیہود ویڈیو فارورڈ کٔرِتھ سون جوان ہیٚکہِ آز بیہود ویڈیو وٕچھتھٕے موبائلس پٮ۪ٹھ امیر المومنین ونان دپان أمِس مومنس سٕنٛز صفات چھےٚ یہِ گژھِ نہٕ بیہود کلام کرُن بیہود کلام اکثر چھُ اَسہِ وٕچھمُت پننہِ کٔشیٖرِ منٛز اکثر چھُ وٕچھمُت بیہود کلام کتھ جایہِ چھُ گژھان ییٚلہِ دُکانن پٮ۪ٹھ یِم پیٚٹہِ چھِ لگان ییٚلہِ دُکانن پٮ۪ٹھ چھِ آسان یہِ وقت چھُ خۄدا ولی کٔرِمن ژےٚ نِش امانت تھوٚومُت کیٛازِ چھُکھ یہِ وقت پنُن ضایع کران یِمن دُکانن پیٚٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھُکھ یہِ پنُن وقت گُزاران یِمن وانہٕ پیٚٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ونان یہِ چھُ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن عرفان ہُنٛد دپان شیطان سٕنٛز ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن جاے چھِ یِہوٚے دُکان پٮ۪ٹھ آسان یِہوٚے دُکان پٮ۪ٹھ آسان یتھ پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ وٕچھِو نا تُہۍ کٔرۍزیو آزمٲیش کٔرۍزیو تُہۍ اگر کُنہِ گامس منٛز کُنہِ علاقس منٛز چھُنا فِتنہٕ آسان بیوٗٹھمُت مگر فِتنہٕ کتھ جایہِ چھُ وۄتھان یِمنٕے دُکانن پٮ۪ٹھ یِمنٕے دُکانن پٮ۪ٹھ مولا امیر المومنین ونان دپان یہِ ہسا چھُ بیہود کلام کران بیہود کلام ییٚمہِ ساتہٕ نیرِ نا امہِ بیہود کلامہٕ سۭتۍ چھُ پتہٕ انسانس پیٚوان رسوٲیی انسانس پیٚوان شرمندگی انسانس پیٚوان پتہٕ کۭتیاہ ٲسن دی پتہٕ انسان ٹھان پتہٕ کتھ چھِ آسان توے ونان امیر المومنین یُس مومن آسہِ مومن چھُ بیہود کلام کران بے فضوٗل کلام چھُنہٕ یہِ کران ییٚلہِ امہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ کلام نیرِ نا اتھ کلامس چھُ وزن آسان اتھ کلامس چھُ اثر آسان اتھ کلامس چھُ اکھ طور طریقہٕ آسان ییٚلہِ مومن کلام چھُ کران ییٚلہِ مومن کلام چھُ کران حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پنٕنۍ یِم حواریٖن عرض کران یا نبی اللہ أسۍ کٔمِس سۭتۍ وۄتھو بیٚہمو أسۍ کٔمِس سۭتۍ وۄتھو بیٚہمو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یِمن ونان پننٮ۪ن یِمن حواریٖنن پننٮ۪ن یِمن مانن والٮ۪ن تُہۍ ٲسۍزیو تِمن سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان ییٚمِس تُہنٛدِس بٕتھِس کُن نظر کرنہٕ سۭتۍ تۄہہِ خۄداوندِ کٔرِیٖم یاد آسیو تٔمِس انسانس کُن ٲسۍزیو تُہۍ وۄتھان بیٚہوان ییٚمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ تُہۍ خۄدا یاد یا نبی اللہ أسۍ کٔمِس نِش بیٚہمو دپان تٔمِس نِش ٲسۍزیو بیٚہوان یُس تُہنٛدِس علمس منٛز اضافہٕ کرِ یُس ژےٚ علمٕچ رہنمٲیی کٔرِ یُس ژےٚ علم ہیٚچھنٲیی یُس ژےٚ دیٖن ہیٚچھنٲیی یُس ژےٚ صراط مستقیٖمٕچ وتھ ہیٚچھنٲیی یُس ژےٚ اگر ژےٚ خۄدا بچٲیِن دیٖنس منٛز کُنہِ قٕسمٕچ کمزوٗری ٲسۍ یُس ژےٚ یہِ کمزوٗری دوٗر یُس ژےٚ یہِ راہِ مستقیٖمٕچ وتھ ہایہِ حضرت عبدالعظیم حسنی تہرانس منٛز ییٚمہِ سُنٛد زیارت چھُ مولا مشکل کشا کٔرِتھ اَسہِ سارنٕے ہٕنٛز زیارت نصیٖب یہِ ونان
یہ نئیمس دہمس امام سن اصاب پتہ وی کہمس امامس نش تمس آگ میانہ مے 60 ؤری 70 ؤری زندگی بسر کرنا بہت آز پنس اعتقادس یژھان امتحان آیا اس میں 60 ورین 70 ورین اعتقاد آیا بہت درست اعتقادس پہ یعنی مے چھ اعتقاد ٹھیک یعنی پن اعتقاد بیان کران توحید بیان کران عدل بیان کران اصول دین بیان کران تمام دین کے احکام بیان کران تمام احکام دین الہی بیان کران یہ تمام مقولہ ورنت جناب امام حسن العسکری علیہ السلام امس منا دنس واللہ تمی دین برپوئی کران سوئی دین اپناوان یمی دین تعلیم کائنات دس میون بڑی بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المومنین اس مومن آسی مومن چھ وعدس وفا کران مومن چھ وعدس وفا کران یہ چھ وعدس خلافی کران سوال چھ مومن کر وعدس خلافی اگر اس وچھو وفای عہد کی چاہے ناوان اس کربلا فرمان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ژورن چیزن مز گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ شرم کرٕنۍ یعنی ژورن چیزن مز گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ منٛدچھُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم کم ژور چیز چھِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان مہمانس مہمان نوازی یُتھُے مہمان یی نا گرٕ مہمانس مہمان نوازی ولو کہ یہ مہمان اگر کٲفِر تہِ آسہِ ولو کہ یہ مہمان اگر کٲفِر تہِ آسہِ امہِ سٕنٛدِس مہمان نوازی منٛز تھاو کُنہِ قٕسمٕچ پرہیزی امہِ سۭتۍ بہتریٖن مہمان نوازی دوٚیِم مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس خدمتس منٛز مٲلِس ماجہِ خدمت کرنس اگر یہ مول موج مومن آسہِ یا یہ مول موج کٲفِر آسہِ یا یہ کٲفِر آسہِ کُنہِ چیٖزٕچ پروا تھاو چھِس مٲلِس ماجہِ ترٛیٚیِم چیٖز ونان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ژےٚ کٲنٛسہِ سۭتۍ وعدٕ ٲسی کوٚرمُت چاہے یہ وعدٕ ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ کوٚرمُت ٲسی اگر یہ مومن آسہِ یا یہ کٲفِر آسہِ ژٕ کر پننِس وعدس وفا ژٕ کر نِباو پنُن وعدٕ اگر ژٕ پنُن وعدٕ نِباوکھ امیر المومنین فرماوان ژےٚ نِبووُتھ وعدٕ مگر امیُک اجر چھُ مِلان دپان یِم حظ چھِ ونان یہِ حظ چھُ امیر المومنین سُنٛد شیٖر امیُک سورُے تاثیر چھُ واتان اَمے تحریٖرن پٮ۪ٹھ امیُک تمام یہِ چھُ واتان اَمے تحریٖر علیہ الصلوۃ والسلام توے ٲسۍ ونان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تہِ دپان تُہۍ مہ ٲسِو بیٚیہِ سٕنٛدِس مذہبس نوز بِلا بُرٕ بلہٕ ونان ونان کہِ تُہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز چھُنہٕ یہِ مذہب کِہیٖنۍ مگر تُہۍ مہ ٲسِو اتھ بُرٕ ونان اگر تُہۍ اتھ مذہبس بُرٕ ؤنِو یہِ ونان سٲنِس مذہبس یہ ونان سٲنِس مذہبس امیر المومنین فرماوان اگر ژٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ وعدس وفا کرٕ وعدٕ وفا نِباو امیر المومنین فرماوان یہ ہسا چھِ أکِس شیٖعہِ سٕنٛز علامت چھِ أکِس شیٖعہِ سٕنٛز علامت پوٗنٛژِم چیٖز ونان جناب مولا امیر المومنین امانتس منٛز خیانت کران امانتس گژھِ نہٕ خیانت تہِ کرٕنۍ آیا امانت چھِ یِہوے بالٕے یوت کٲنٛسہِ تھٲے تۄہہِ نِش کانٛہہ پونٛسہٕ یُتُے چھا امانت دپان نہ ییٚلہِ وٕچھان چھِ یہِ امانت یہِ مجلس أسۍ وٕنکٮ۪ن برگُزار چھِ کران یہِ مجلس چھِ امانت یہِ مجلس چھِ امانت کٲنٛسہِ بٲے بووٕے ژےٚ سِر یہِ سِر ژےٚ نِش امانت کٲنٛسہِ تھوٚو ژےٚ نِش مال یہِ مال چھُ ژےٚ نِش امانت کٲنٛسہِ سوٗزُے ژےٚ مسیج وٕنکٮ۪ن کِس زمانس منٛز یہِ مسیج چھِ ژےٚ نِش امانت یہِ چھِ ژےٚ امانت پٲٹھۍ یہِ مسیج سوزان امام سجاد علیہ السلام فرماوان یہ زبان چھِ ژےٚ نِش امانت یم کان چھِ ژےٚ نِش امانت یم اتھٕ چھِ ژےٚ نِش امانت حتیٰ کہ ییٚمہِ جسمُک اکھ عضو چھُ ژےٚ نِش امانت ییٚلہِ ژٕ یِمن امانتن جواب ہٮ۪ککھ نا پننٮ۪ن امانتن دِتھ تیٚلہِ کر ژٕ پتہٕ یتھ دُنہِکِس مالس یُس ژےٚ نِش امانت آسہِ گۄڈٕ دِ ژٕ یِمن امانتن فرماوان اگر یہ زبان ژےٚ نِش امانت چھےٚ اگر ژےٚ نوز بِلا امہِ زبٲنۍ سۭتۍ اپُز ووٚنُکھ
وہ یہ چکورت امانتس خیانت اگر تے امس زبان سۭتۍ کٲنٛسہِ تہمت دِژٕ گوٚو ژےٚ کٔرٕتھ اتھ امانتس خیانت اگر تے امس زبان سۭتۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز غیبت کٔر گوٚو ژےٚ کٔرٕتھ امہِ امانتس خیانت یہِ کان چھِ ژےٚ نِش امانت اگر ژےٚ قرآن بوٗزُتھ اگر ژےٚ مجلس بوزتھ اگر ژےٚ بہتریٖن چیٖز بوٗزُتھ گوٚو ژےٚ کٔرٕتھ اتھ امانتس امانت میانیو جوانو خدا بچن اگر ژےٚ یِمٕے کنو گٮ۪وُن بوٗزُتھ اگر ژےٚ یِمٕے کنو موسیٖقی بوٗزِتھ گوٚو ژےٚ کٔرٕتھ اتھ امانتس کٔرٕتھ ژےٚ اتھ چھِ جواب دیُن پروردگار عالمیٖنس تَوَے وَنان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دپان مومن چھُ آسان صاحبِ امانت مومن چھُ امانتس خیانت کران امانت چھُنہٕ خیانت کران ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو قبل الاسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ یِم کفار رسول مانان نبی مانان کِہیٖنۍ آزار ٲسۍ دِوان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یِم کفار کیٛاہ وَنان دوٚپُکھ اگر أسۍ أمِس نِش امانت ٲسۍ نہ تھاوان یہِ امانت ٲس امانت پٲٹھی واپس اتھ اوس نہٕ کُنہِ قٕسمُک آسان نۄقصان خدشہِ ووتمُت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِم وَنان امین بیٚیہِ وَنان جناب امیر المومنین مومن یُس آسہِ نا مومن چھُ آسان صادق القول یعنی پوٚز وَنان وول اَپُز وَنہِ نہٕ مومن اَپُز وَنہِ اَپزِس کوتاہ نۄقصان چھُ اکھ واقعہ کَرٕ بہٕ تُہٕنٛدِس خدمتس منٛز پیش یہِ چھُ فارسیَس منٛز تہِ یہِ واقعہ أمِس چھُ وَنان دروٗ گوٚو چوپان چھُ وَنان پٔہرِس دروٗ چھُ وَنان اَپُز یعنی اَپُز گوٚو پۄہلا یہِ کیٛاہ اوس کران ییٚلہِ تیٖر اوس نا نِوان اتھ رچھنہِ ییٚلہِ تیٖر اوس نِوان یہِ اوس دۄہے آسان یِمن لُکن آلو کران مےٚ آو شیر لُکھ ٲسۍ گژھان یہِ کیٛاہ ٲسۍ کران یُتھُے اور ٲسۍ وَنان اَتہِ اوس آسان شیر اَتہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ آسان مگر یہِ کیٛاہ اوس کران یہِ اوس یِمن لُکن پتہٕ مسخر کران اسنا تراوان دِ چھا مےٚ تٔکۍ مُجہِ پٮ۪ٹھٕ دوٚیمہِ دۄہ تی ترٛیٚیمہِ دۄہ تی ییٚلہِ 4-5 لٹہِ امیُک کوٚر نا لُکھ ٲسۍ گژھان أمِس مدد کرنہِ وۄنۍ ییٚمہِ دۄہ پٔزۍ پٲٹھۍ آو أمِس شیر وۄنۍ ییٚمہِ دۄہ پٔزۍ پٲٹھۍ آو أمِس یہِ چھُ فریاد کران واللہ آزا آو مگر أمۍ سٕنٛدِس مددس گوٚو نہٕ اکہِ لٹہِ ووٚن أمِس حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیٛازِ وَنان امیر المومنین یہِ مومن گژھِ آسُن پٔزۍ حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکہِ دۄہ پکان أمِس پنُن اکھ صحابی سۭتۍ یِم وٲتۍ أکِس جایہِ أمۍ دِتۍ أمِس کینٛہہ دِرہم تہٕ ٲس یِمن دِرہمن انٛد ہُہ ژوٚٹ یُتھُے أنِم ژوٚٹ أمۍ انہِ 3 ژۄچہِ أمۍ صحابی أمۍ سۭتۍ انہِ أمۍ انہِ یُتھُے حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ السلام یہِ چھُ عبادت کران امہِ پتہٕ کیٛاہ گوٚو أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنس یُتھُے حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ السلام اوس ٹایمہِ لوٚگ عبادت کرنس أمۍ کھیٚیہِ رسا یہِ اکھ ژوٚٹ مےٚ چھُ اکہِ ساتہٕ ووٚنمُت ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ زٲوِج چھُ آسان مجلِس منٛز میانہِ زبٲنۍ چھِ زنجیٖر آسان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ کیٛاہ کوٚر یُتھُے یہِ حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ السلام عبادت لوٚگ نا ٹایمہِ أمۍ کھیٚیہِ اکھ ژوٚٹ حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ السلام یُتھُے عبادت نِش فارغ گوٚو تہٕ کٔژ ژۄچہِ اَنہِ نہ 2 ژۄچہِ أمِس کۭژاہ پکان ییٚلہِ کینٛہہ ٹایما ییٚلہِ کینٛہہ قدما کوٚڑُکھ واریاہ مٔنزِلا کوٚڑُکھ حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ السلام یہِ وَنان دوٚپنس یا نبی اللہ بخشا حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ السلام اکھ جانور پھیرن لیکھان أمۍ مارنٲیِکھ کھیوٚوُن چیوٚوُن بڑٕ بہتریٖن امہِ پتہٕ ووٚنُن أمِس پھیرنہِ قُم بِاِذنِ اللہ یہِ گٔیہِ خداین ژےٚ یِم طاقت دِتُے یِم موجوٗد وٕچھنس ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژۄچہِ کٔژ آسہٕ اَکٕے آسا کِنہٕ 2 آسا کِنہٕ 3 زٕ پکان چھِ بیٚیہِ ییٚلہِ أکِس وادی موٗجوٗب گوٚو یہِ ٲس خزانٕچ وادی اَتہِ میلہِ یِمن 3 سۄنہٕ سیرِ حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ووٚن دوٚپنس اکھ گٔے ژےٚ بیٛاکھ گٔے یہِ 3 گٔے تٔمِس ییٚمۍ 3 ژوٚٹ چھِ یہ ووٚن سۄ کھیٚیہِ حضرت عیسیٰ أمِس وَنان اوس نہ چٲنۍ وَتھ تہِ الگ میٲنۍ وَتھ تہِ وۄنۍ کران یِم پننہِ جایہِ خیال وۄنۍ کِتھ کٔنۍ واتناو بہٕ یِمہٕ
مال دنیا امیر المومنین تمام ختم سردار ختم یہ مالک تو وہ کتنی بات نہ بھائی گھر یہ چیزوں میں پانی جائے خیال کرنا پھر کتنی بات نہ گھر اور آئے بے تیرا دوست امام وچھمس مال سون امام سنی مولد امام وال ایکس پانیس دوست تو بس چنا صلاح اخاک رکھو بس ٹھیک سکار تکم چاندی یا کن کھنا میں بس کھمو پاتے نیرو یہ دوست کو آنی چینج کھولی کھن چن ام کو پانی جائے خیال تو بس چنا صلاح برا لاؤ زہر بوم کھن تو یہ میلے نمو دائیو پر پانی جائے خیال تو کتی اور ہی اس مارون جو ہے ام سن اوڈر دی کھما یہ تھی ماں امام سنی پانن دوست مرے امام بائی کھانس میں دوست امام کھوئی امام کھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور واپس آئے کچھنی مالی دنیا کہتی مگر چور قتل احبس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا مومن چھو زمین تھی احبس اگر ہارنا ہاری مومن پوزوڑ مولا ونان دبانا این ہوا اپنا سوال ہے اگر زین نوبل پرائز دی میلس زین مگر اپوزاشن مولا امیر المومنین ونان اما این چیز گاڈ از خسار از منشون اپوزوڑ یہی لقب اسلام جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہی لقب اس قبل اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار وہ مومن امانت دار بے کیا ونان امیر المومنین دبا مومن چھو آسان یہ امز برونکنی نا قرآن مجید تلاوت کرنا ام سن دل چو بار بار ام سن دلس چھ نور چھ پراؤڈ کران یعنی امس مومن برونکنی قرآن مجید تلاوت یہ کر بے کچھ مومن آسان مومن چھو آسان امس مومن برونکنی نام امام حسینی نا ہند امس مومن سنس پچھر چھ ددرائی کیا جب جاسان یہ دل بناؤں گئی اشی حضرت امام حسین علیہ السلام ازاداروں ماہ رجب ماہ رجب چیت ماہ رجب بس مدد سبار یا فضیلت یہ مزوس آخ وفات حضرت زینب کبرا امیر جناب زینب کبرا سن تاثیر سبار یا کام کرا آج کروز حضرت زینب کبرا سے تواصل یہ باب المراد یہ باب المراد جب خدا من کریم کے سامنے حاجات روا آمین امانت خدا امانت دار آسان خدا امانت دار تمام اگر حضرت زینب کبرا دی بنی امانت دار کمیت امانت دار بنی عذاب یہ بنی امانت دار امامت ام بچو امامت حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ بچو امامت تاریخ بیان کرنا ام سے امیر المومنین سے گری کور یوان جناب پیغمبر خدا آسان سفر سے اور واپس یوان جناب امیر المومنین حضرت زینب کبرا پیش کرا یا رسول اللہ امس کے حسنا یا علی سے کیا چھوٹ سنا یا رسول اللہ یا جب تو یہ بکت کر سنا دمس یا علی زکرار یا کمیر دمس بپرار خدایس دم خدا ولی کریم کو جناب جبرائیل نازل یا رسول اللہ خدا ولی کریم شمنا امس کرناو زین بابن زینت امس بابن اس تمام ایک لکھت سوہن ساسن پیغمبر رکھن زینت ہوس یس کائناتک زینت ہوس امسن زینت بنے جناب زینب پت یل پیغمبر خدایین یہ نام خدایین کورس پیغمبر خدا ونان ون لکھ اس وچھن حضرت مریم کس دپان حضرت پیغمبر خدا ونان امس تھاو فخر مریم امیر المومنین کور ناو حضرت زینب کبرا دپان یہ ہو جناب خدیجۃ الکبرا جناب الزہرا یم سات امس ناز نینی حضرت زینب کبرا ناو کر یہ کیا ونا دپان ام شوب ناو ثانیہ زہرا یہ چیز وراثت من ملان ازادار دپان
یہ امانت داری میلس وراثت من بڑی باب یس یہ علم یہ میلس وراثت من بابس امیر المومنین یس یہ عفت غیرت یہ میلس من ماجی جناب الزہرا بردباری علم یہ دیتس امام حسن مشتبہ صبر شجاعت یہ میلس بوئس امام حسین بوئس امام حسین ان پتہ ووت امام حسن مشتبہ تمام امام حسن مشتبہ تو الگی ناو جناب زینب کبرا کیا تھونس نا آزاد ہو دپن امس تھاو ناو رضایت الکعبہ رضایت الکعبہ چھ پتہ کتھ ونان ہوئے سبیل کعبس گژھن یہ کیا کران کعبس یہ کران کعبس طواف امام حسن مشتبہ سن دپس آقا سے کیس چھو تمس ناو کیو کعبہ دپن امس کرنا اندین طواف امس کرن اندین طواف آقا امس کچھ چیز کر طواف دپن زینبس کرے مصیبت اندین طواف زینبس کرن مصیبت اندین طواف ازادرو اندین کرن مصیبت جناب زینب کبرا ان پتہ ووت امام حسینس دپن یم ناو شو من میانی بن دی جناب زینب کبرا یم ناو شو نسن یا آباد دلت سے کیا کرس ناو دپن بہ کرس ناو شریکت الحسین بہ کرس ناو شریکت الحسین ازادارو یم ناو تھا اہل بیت طاہرو پنیو گرکو بوزو تاریخ من دپن یم ناو شو من زینب ہس ای سن اللہ خدا جناب زینب کبرا دپن یم ناو شو نسن تاریخ من دپن جناب زینب کبرا شو الگ ناو تاریخ کس ناو تھوس ازادارو ایمو تھوس ناو ام المصائب مصیبت موج بنی جناب زینب کبرا تمام علم ازادار یلیو حضرت زینب کبرا رٹو پیغمبر خدایان خانی منز یہ چھن قرار ہمان امیر المومنین سز کچھ منز یہ چھن قرار ہمان حضرت زہرا سز کچھ منز یہ چھن قرار ہمان امام حسن مجدوا سز کچھ منز یہ چھن قرار ہمان تو یہ بھی نئے دائنا مضمونی کروالا اور دائنا نئے جناب زینب کبرا یہ نام کرنا پانے زبوری تمام قرار پر زینب کبرا مگر اس کرو سارے تمام زیاد زینبا انسو کوئی قرار یہ کلمی محرم تب بار بار ہم اس بند نظر کو تب سب اس قرار کو ازادارو ان پتر مولک بیان کرا تب یہ عقد آنا کرد یہ عقد آنا جناب زینب کبرا تو امیر المومنین ونان امیر المومنین ونان حضرت زینب کبرا یا زینب سماچے کا فرمائش درس بابا بکرا فرمائش یہ مستر جو بابا عاصم سبور کرے فرمائش مگر آخ فرمائش کرے آزاد آور تو ہیبا بوزت کا آورنس درس آخ فرمائش کرے نس زینبا کیا درس پیچھے بوزنو تو عبداللہ تو واریا سکی واریا سخاوت من مگر مین شہر اسمان تب اس انسان میں بول سرے ایوان امام حسین نیوز اجازت دیوان بہت کوئی اس نشان کا سار بہت کوئی اس نشان کا سار ازادارہ تاریخ بیان کرا آخ پاس کے آخ جملوں پر تاریخ بیان کرا تاریخ کیا ہوا ازادارو تمام کہتا امام حسین زدیا دو گمت نوز امام حسین مجھمت زینب کبرا نوز زینب کبرا مجھمت امام حسین تمام جناب زینب کبرا امام حسین اسمان من کیا ہونا تمام زینب کبرا منو امام حسین جی چون کریوان حضرت امام حسین منو نا زینب کبرا جی چون کریوان امام حسین سوشی تمام کوئی کا زینب کبرا نشان کوئی کا پانی میں دن نشان آزادانو حضرت زینب کبرا رہا یہ ہے کہ درخت کے نمائش کوئی یہ نمائش کوئی چھائی مان میں یہ پھر چاہتا دروازے کو روچا میں یہ آسو کوئی مگر یہ کوئی آسی امام حسین کوئی آسی امام حسین بلا عزت سے نہیں کبرا کیا لیکن تاریخ آزادارو تمہیں یہ زینب کبرا چھنا پراران یہ پراران چھنا تمہیں کیا کئی مانگو تمہیں زینب کبرا پراران تمہیں ایمس پینندر کوئی اس پراران تمہیں یہ امام حسین آزادارو یہ کام رسول آونا یہ کام رسول چھوڑنا کیا مجھن آفتاب رحمت انداری کی کام رسول آفتاب رحمت انہی آفتاب رحمت حضرت زینب کبرا سمجھ کیا
Tamana, bakar haysa.
Som tamna bakar haysa ama çamını Dar dilmayo Şaram daram Fırat rotum vayo Osum tamna Bakar haysa Kusmali rıda Cenab-ı Zahir'e bas. Banne aşişor. Erisazda hafifle basa çamlı bakar. Ama çamını. Hayır, hayır. Darıcılı bayo. Osum tamna bakar haysa ama çamını Atır bir onu kullanıyor. Ay Kotula kaymalino Osum tamna bakar haysa Hazreti Abbas'ın beni çayını Hayvanı mı var? Hayır. Vay bo Dağlarımın toy kamalini Osum tamna bakar haysa Kani beni çayını Havadan zeydim salam. O nasıl malini bir budayı barmala bir budayı barmala vasiyeli katı Yuvun cav barmalayı Şam dayı Zeynep bar Zorla gülmüyor parmak Vay bo Bir budayı barmala Vasiyeli katı Zeynep dayı Şam barı Kacak bir barmala vasiyeli katı
Zainab Ashram Kulisar. Wamakin Boykin. Wahamad Zainab Ashram. Baribarai Zainab Zainab. Kitvar Dai Zainab. Mahibo. Mahibo. Kajat bi bubar mala. Vati yeni katı. Zainab Dai Şambar. Yutguzuro beykas, yutgunay bizo. Yutguzuro beykas, yutgunay bizo. Şamasmaz. Yutguzuro beykas, yutgunay bizo.
Variyah kala tutun şamasınız. Nabi Zeynep sur. Ey logo mi or garbar filat uzun çeşme. Yeli Cenab-ı Zeynep'e sıra kısatmıyor oğlu. Kâvun. Kapanos göçünmedim. Duymanız onu. Göçünmedim. Zeynullah. Sayın bayi hep söyle. Göçünmedin Zeynullah. Hadi söyle. Başlayacağız zaman. Arız kornak, tuykırı sakar, tuykırı sakar, bayım albarablar, hamraye Medine. Yedi Kacı İmam olan Bapuza baktım ben. Bana ay. Roca Cavana istada başlasam ya. Yedi Kacı İmam olan Kacı İmam olan Bapuza Vali Kıran Sayın'a başlık hikaye Hazreti Abbas'ın beni civana. Yedi Kacı İmam Bapuza Zeynep Asiyvala. Kacı İmam
خدای قسم چھو یہ نوس زینب سلام اللہ علیہ یت جماعت سان یت گام سان یت وریس من کر جناب زینب کبرا صاحب زیارت نصیب کربلاس مز تہ تنہا شامس مز تہ تنہا کت تنہا روز نسالس پالو شام کیو دربارو کربلا مشروب پالو یل کھاجی امامن پفزاب جناب زینب سیوانا کھاجی امامن پفزاب جناب زینب بلا کوئی حسین اس بچو زینب سیوانا یل کھاجی امامن پفزاب جناب زینب سیوانا یل کھاجی امامن پفزاب زینب سیوانا دعا کر داود زینبن سلام اللہ ودانا اسمال دو وات یل کربلا وات یل کربلا زینب کو زینب السلام ودن پانو نکور مرگن طوفان نکور مرگن طوفان وچھسن پکی
Karbala mashro bayo me kor margan tu bachas ne pake Darglo Bakat Sham Chuvat Zana Marido Nakur Margan Tupa Bachas Nupake Shaman kat mushrayam marido Nakur margan tufan bachas nupake فنفوز فوزا عظيما الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله